double G. Eagle double G. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u LG's World i ljudi, danas igramo Roblox i danas ću vam pokazati kako promijeniti skin, ali samo u ovoj mapi. A fora što mora, kad izađete neće se začuvati. Pa sad ću da vam pokažem, znači odete na Roblox stranicu i odete ovdje katalog. Znači čekajte, malo mi koči. I na primjer nađete ovu kosu, evo ja ću ovu kosu i prekopirate, vidite ovo zadnje, ove zadnje kao brojevi, to prekopirate i sada odete ovo karakter i ovo kao majicu, vidite. Vidite ovo HT1 i prekopirate taj ID. I kliknete ovo wear outfit. I ovo treba da vam piše. Ok, kliknete. Izađete. Ako hoćete, na primjer, da budete nabildovani, samo kliknete ovo body morphs i ovo. Sad ćemo da vidimo da li sve to radi. Evo ga, znači, vidite od moje kose ne može to, ali ajde. Evo vidite, evo mi je kosa, sad ćemo da promenimo majicu. Evo sad ćete vidite da ćemo da promenimo majicu. Čekajte samo da mi se učita. Samo nađete neku majicu. Ljudi, puno mi se kuca. Ovo je naša prva epizoda. Evo, možda promećemo facu. Ovo je naša prva epizoda Robloxa i snimat ćemo gameplayeve. Znači, evo ga, znači to prekopirati isto, ovdje to ade karakter, majica i ovo isto HT1, isto CTRL-V, znači i wear outfit. Ovo vam piše error, zašto? Zato što nismo gledali gdje ovo ide, face, normalno. Aha, šalim se ljudi, evo ga. Malo sam se zbunio, nisam vidio ovdje, idete face, i onda CTRL-V, onda wear outfit, ovo treba da vam piše kada idete u faces. Da vidimo da radi. Evo radi, pogledajte mi facu, vampir. Znači evo radi. I ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj jako kratki tutorial, vidimo se u sljedećim epizodama i bye!